zone ni sari tu kahian Aizawl khawpuiah Veng khang hrangah Gospel Tracts masi sangati ten sen kan tia te ni kulikon pastor bial te pok kulikon ahian Gospel Tracts sen kan ni yan cinta rupiah tangkan sen kan ni yan hnamdang kan unau lokal te tiang kan lo sen sela wen dia yan hei Aizawl ang wen kopa suan tianin kalau kalatiang te kan lo sem china ni enga musat kan sem toa kan la sem zel tu rapong ai la suan sai kama kon la mi te ti klemin kan ngak te wa nga chia an chi lo ni poin kan kalme kan ai fot popanga be su kan ruwa bandan ni đây Aizawl chim lam area te ten Aizawl is area te ten kulikon lam te son Veng khang lam te tianin chat semi kan lo chuak ka tunah hian sai khamakon le tlam nuam lampang te kan la ngak meka lo ngak lo khila kan tia an lo thlen le kan kal chuak le don ani Hey, इस तरफ देखो इधर Hey, जय मसीह जय मसीह
khơi lên chuộc việc đồn vì là khoan trắc xem mình ngó tập trung cái phần xem bằng công có trên mình nó còn là cô đang hiểu cũng nào thế trắc khawpuiah siap turun là khoan trắc tekan hom sen ya share hal mol boka भाई आप लोग ध्यान से पढ़ना ठीक है ओके थैंक यू फोन को एक दिन स्विच ऑफ करके पढ़ लेना Aizawl bazar sunga Romania Gospel Tracts siam hafla hnenah ni tam tak hnenah Gospel Tracts siam Milit Samiti hmalaknain goin Muslim awmte in nia bakrit itan tia an Ramzan an namas hlawhtling jing lama chon huturam lawa ma se tana hian an tong try an namas zau che a hlawhtling kan chila ni tam tak hnenah Gospel Tracts siam so na kani jing lama sonen kan hnamdang unawte
cái cần xe thằng in gọi ni hi professional te ko an kai ke la pasal ni ve na chuan lam tang an nei tam lo te an playground ma te ti chang chang ka an tan ji chok tu ti chang chang ka an tan advantage te ke chu tiang te ne chuan mizoram ko na chan chi fa chi la mi culture an ji so fa mi chong an ji so fa an je ve na